TSA President Thangpi Mang Kipgen Phat Hungilata Hen Ating lamkai hoa ko na het sa na cho hile second session jo first session bana pai pai di hin jise ajo to den den hite su hil ho kisu kichai gya kisu di pe diu hin amomong in mineo ho hi alung ho me tiu cho acho aphat na to hi ka sei thing le lo mai ong le jo ti ong le ka sei be na lai de hi them khat dunia hong ki khom ho pa te ho hen lang nu te ho he jong le ga het dinga lom iphun hayu phep khat ka ga phun do kin nu min je chun phat kan ki la jing hin ki phalam li la za chat na bi hi la ama se benin tunia tau na iman pi diu thangwa na tau na iman pi diu pa on jang le aloi nu jong ega din do pi divin khang tha te ho mu ding in ega din do pi divin pakai min ga ti me ke pau me sitting le TSA Delhi le NCR founder president ani hi pa sei boy le aloi nu jong tunin ilawa hong la thei honin aman ni jong khang tha te hon kamu no movin ye chun khatwe ega din do pi divin ka ti me chiting le tu ni a hong tha zo a phat iman pi wa kukin pi president pa hen khulin chong loi mi pi la in avela khatwi ega din do pi ki divin tim na ka hin nei nei ama banin pa kai kam dongel kukin pi secretary amazon khang tha te la khatwi ega bit pi divin ega din do pi divin ka ga ti me chiting le TSA Delhi le NCR adinga su mil theilo kana su mil khau khat pa lunjalal singson assistant manager State Bank of Hyderabad zong tunin ilawa hong la thein aloi nu to TSA ngai lu nazala khatwe milai ga din do pi divin tim na kan nei nei chiting le papau mang income tax zong tu chunga TSA Delhi le NCR in gas phep khat kaneyun kakiman cha na yu siu chu akhon na chu lungdon nga na kiti khat sei do num lu khat me hin hi zong le kalungdon nga na thei ho hi ki ho dinga su mil thei hi pun hi ji chun khang tha hon kabui no ho e su lap pi ho la pa pau mang jong hi khat na hi ji chun tunin khang tha te ho ka ki pa naw vet sa nan ka ki pa pi vet sa nan kha bi khang tha te ho la e ga din do pi divin ka ga ti min hi chiting le TSA Delhi le NCR environment manding ahung ki go na hin lungyal tampi ne kinein ahi in whole book ding akiti pha na hin kakina alu che khet nu chu ki wat na hitan hi china chunga hitabang hol thupita ka ki khom na thei ding mun in gun tu piwa pa bo boy hang sing le nu kim hang sing khatwe mi pila e din do pi divin TSA thalengin tim na ka hin nei ne tunin thado chatel adinga tute di adinga kilisa pita ineyo TSA Delhi le NCR in zong hitbang Delhi le NCR sunga a umji a kaban ka jit ngamu ke ho tabang talen nei thado chate la no wam kati ngap chat lu
tuni hin ti environment na hong pang thein pa kailin singsun le aloi nu zong i hola ahong thokanin angai lu na nei ten khawi iga din do pi hon ding in team na kahin ni ni ama hi ga se sau beleng tu chunga TSA Delhi le NCR in TSA Delhi le NCR Enermit 2014 thangko na dinga photo frame kahin si mu chu hi chi lim ACMP pau chu hi chunabana ama hi na khat chu hi le he thei ta khat chu thado te thu sima len do te u cha giti animation film ahin anabol payong chu hi tiong chu khang tha te hon jong iga he divin kain phong do kin ni hi chiting le kan su mil khat kinu chu nu mo yong khat ve ngai lu na nei ten khat ve nu mo yo iga din do pi dingin ga ti min hi tunia functional president pa loi nu yo introduction hin bor ma sa pa chan fel be sen ahin su mil kha ja chu tunia yo khang tha te hon jong iga he diu di sa na zal la chu chiting le tunia program ma hung min chunga ilawa hung la the ho khatwe aminu kan phun do de hin khatwe na chiwa indin do pi divin team na sang pen in kan ni ne nuning pi ho kip thang boy singsit David Mate Silas ho kip Alice kip gen Benjamin kip gen chiting le thi team do ngel khatwe na chiwa TSA ngai lu nazalin in no pi divin team na kan ni ne kasi ma bangin kaiman phat chom khat ka ga man na chu chan chon ga angang katin kasi wat kasi hling lel om na lai on le ruting le sei ki tang kati ka ki pai banin machal ki ruhentin to ai special number dingin them sing sit ko hete ating le banin speech dingin TSA GHQ chu ki go sign anau mahen तासाले लगावा दमना APOवा इबोन चुंगवा पथिन इन पुइलुरवा तुनिदन ता हिलाई मोनाई के खोप खोम थे जालविन पथिन का थांगवा इन चुले हिलाई मोना के मायों ला सथे दिंगा को उमसिन अवेलिन पथिन का थांगवा किने नहीं पथिन लौपी ने दिंगिन ले सीट का खोल जिन नगम ती हिंसांगे Lấy xịt cơ khô dính na
chang sang Kipamen tua hi speech khat inei belvin speech a saying to hile TSA Guwahati headquarters GHQ te hinten sibana chu changla sa khat ike inei kitwin chu hile moinu singso na kona hin ama chu ki go sa demin anom hen tua hi speech Mas penin hitabang phat pha ai musau pau pathen ka thang vain kyong no masang ni Delhi tu nia kong mas pen hin Delhi hi kaza don to ba le national capital khat a hi le sap le leng ai lo le ai sang a chi na thiep na ai lo le sap le leng za kai ma meu si capital khat a hi ja hi mi mai mi neo om lo di ka ging chapon chi chun iti sei dham tham khat ka chi gon tho hi yong le nervous in yaw khat ka chin general headquarter pada ka hongin ke hi TSA general headquarter thalhenga vice president ka hin kamin hi le thanglen ho kip general headquarter pat ka hin kyong chang khat chang ni ka sei no momin general headquarter thalhenga chi chu chang khat chang ni yong le hin sei jing in tua tu chung hitabang Nicolau Pita TSA Delhi to NCR ito bangin kinlo pita anan go no hi nachungwa TSA General Headquarter thalhengin kakipa naw le kin gon kan kipa pinaw ka hin phong don hi General Headquarter min kya hi saidi ong saw pontin aji chu TSA General Headquarter aji chu injo chu thu tampi saidi ka tile kalung hi tension adim jingin ibon tila phamo ka sa ta khat ngom kit in bibola chilai program ka vet ale KSO Delhi kitin KSO Delhi o chun sei the lang sei hi yong le chun chang khat chang ni chu hong sei la diom ka tin ke chun ka nga hin mo sei chu amo mi kai khat nei poina ka go nom da kai khat nom bi lowa tha do ten program khat anaya le TSA Delhi na mana TSA Delhi kin khat anaya le chun KSO Delhi chun hung o min te hung hlaw min tin chang khat thu chu chang khat chang ni yong le hung sai hlaw min te ti chu ke chun ka nga hin ewang a hung lo chu achunga phamo ka sal he jing na hi ke leken ka ga sai non chu TSA Delhi ho chunga ka ki pa na sang ta chu hi le tu ni ho TSA Delhi hi General Headquarter in dong na sata kinet pi hi aji chu TSA Delhi to Bengaluru hi aji chu gampa ma om ki ti hi kisona ki kison pi hi General Headquarter ki ti chu henge mi pa hin adang cha cha te hinai hi jong le General Headquarter in kison pi pen chu Delhi in Bangalore pi bolam ti le metropolitan city khat la hung thei hi wa chu anato APO activities wi chilang ang khu kisajing a hin ka kison piu ka hina kan ki pa pi jing hi chukil en hon ninga ka til ho na nom khat du chu lungneu hin lang aji chu ipi hi yong le ichi na chanwa chu obstacles chai tha itingu i khadu chu jing di hi jeng jong le lungneu lo in pang det lang lung det in lung khat tha khat a tha do pau tho te hin identity ki het utin Delhi ya mi za di ki khom hong ka ki pa aji chu ka gial ta bon chun banglo he ke chu ka hung kha lo hin aji chu identity ki het thei mi za hung ki khop mong chu ka ki pa mong mong hi tua identity ki het lo mi tam ta om na lai hi tha do pau thwa e wanga tha do ka hi poi tia pang tim se na om na lai hi do ho chong chu a hi chu pha ne ni kho hung chi dung chu in tin hon jong chu ident a hung kon naw chan ki het tho di hin nga lal po te pathinin ki nem jing wi tin ngai jing wi tin ni kho ahung lung dinga hi amon jong a root chu ahung kon now origin chu an ki het tho diu a hin chika chun am hoa ko na chun izat iting diu ipi imama om jong le ho lung neo lo wa ipan wa lung neo lo wa pathina ki song jinga ipan wa TSA Delhi hin Bengaluru in hoi lai le imachal jing de ti hi
ka kinep na lin pen la ka ta san pen khat chu hin a chaina ka sei nom chu hi le dang ima chang ka ha sei khat nom te hin phat dang chu khat kino thim time zone zo 5 minutes bo ki ti hin adang ong ka sei nom te hin TSA Delhi ten hi chan ge ya pannan la naw hi TSA General Headquarter minin ki pa na sang ta le mabana na kol so na wa lol hin na sang ta hin nei vi tin ka hin bail ha no me pa ki pa e TSA Delhi ing sot hen masahan lang kay zong ka phone na music track om pen pen iza jing sa hoi zong le pathin zau na lawa thil ki bol zo se chu athon a hi jingin hi chi chun ken zong o pakai nei chang tha lo jenin ti kan sa ke de Thalum mai ding ka hita o pakai nei la hi nanga dia hinga no me ka hin ni kho zong nei sim pe ka khôi zin na ka chai ma sang se nang dia son lel mel pu zong le ka zil ma lo ze in vel pat kita tinggi khat vekan lagi pakai nei chang la lo zenin sep na tui pi kinong lai zahi ka changin che dan ding ka hepo mang thaya thalum mai ding ka hita o pakai nei la hi nanga dia hinga no me ka hin ni kho zong nei sim pe ka kho zin na ka chai ma sang se nang dia son lel mel pu hi zong leng shagava gava ki pa na chu o nei pe ki no ka
zinna ka tay masang se